Ibihe byiza ukurikiye Fred Official muri aka kanya ngo ni ikaze mu makuru yacu y'uno munsi tariki 17 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi nkuru tugiye kubagezaho. Lieutenant Colonel Uwiringoma umuvugizi wa M23 mu za gisirikare yanyomoje amakuru yavugaga ko yaba yitabye Imana. Naho mu yandi makuru nuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yahamije ko mugenzi we wa Congo Tshisekedi yagiye ku butegetsi yatatuwe biciye mu nzira y'umuco. Naho abarundi benshi bakomeje kwerekeza mu bice bya Bibogobogo, ndetse turarebera hamwe uko byifashe muri iki gihugu, ndetse turarebera hamwe uko byifashe muri Kivu ya ruguru mu mirwano igize iminsi ihabera. Aya n'andi makuru menshi niyo tugiye kubagezaho. Amakuru aravuga ko Lieutenant Colonel Uwiringoma umuvugizi wa M23 mu za gisirikare inyomoje abakorera mu kwaha k'ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Perezida Felix Tshisekedi bavuga ko ingabo z'iki gihugu zaba zamwishe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki 16 ukwezi kwa mbere uyu mwaka, nibwo Lieutenant Colonel Uwiringoma yatanze ubutumwa bw'amajwi avuga ko atigeze apfa. Yagize ati none ni ku wa kane ndi Lieutenant Colonel Uwiringoma nafiriye hehe? Ryari iriya ni politike y'abantu ba Chilombo barazana FARDC, FDLR, Wazalendo, Codeco, ingabo z'u Burundi n'abacancuro ariko bari gutsindwa. Uwiringoma yagaragaje ko ntaco ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zogera mu rugamba zihanganyemo n'umutwe wa M23 ngo kubera ko iryo huriro ryahisemo kwihuza n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icenda na kane. Yanavuze ko umutwe ufatanya na Wazalendo yanavuze ko uwo mutwe ufatanya na Wazalendo ndetse na Codeco mu kwica abenegihugu muri Ituri, Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Uwiringoma yunzemo kandi ati ndi muzima Uwiringoma yunzemo kandi ati ndi muzima rekana n'abariya bajinga bavuga ibidahari. Ibyo yabivuze mu gihe mu ntangiriro z'iki cyumweru abanyekongo barimo bavuga ko umuvugizi wa M23 yapfuye ndetse ko yapfanye na Hari Majigi ngo bishwe n'ingabo za FARDC. Iyi nkuru yamamajwe cyane ku wa gatatu w'iki cyumweru turimo. Naho mu yandi makuru nuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yongeye kugaruka ku bibazo biri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko uri kubitera ariwe Perezida Felix Tshisekedi kandi ko yagiye ku butegetsi muri manda zombi bitanyuze mu muco, kuko atigeze atsinda amatora yagakwiye kumwemerera kwicara kuri iyi ntebe. Ariko ikibabaje ari uko amahanga bakabyirengagiza. Hari mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'imiryango mpuzamahanga, umuhango ngarukamwaka, yavuze ku bihugu by'ibihangange bikunze guha amabwiriza ibindi ku buryo bigomba kwitwara no kugendera ku ndangagaciro biba byifuza. Yagarutse ku matora yabaye mu bihe bishize, aho bimwe mu bihugu byita ko bizobereye muri demokarasi bihora byibutsa ibindi bihugu ndetse bikibutsa ko amatora akwiye gukorwa mu muco, ariko ko byirengagije ibyabaye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri manda zibiri zishize. Yagize ati uri guteza ibibazo navuga hagati y'u Rwanda na Kongo ntigeze atorwa rimwe na rimwe ku nshuro zombi, kandi murabizi. Kagame yavuze ko Tshisekedi atigeze atorwa na rimwe kandi ko ibyo bizwi, ariko ibihugu bikomeje kwicecekera. Yakomeje avuga ko ibi ari urugero rwiza rwo gukemura indangagaciro imiryango mpuzamahanga n'ibihugu by'ubuhangange bihora byigisha ibihugu byo muri Afurika kuba bizi ibi ariko bikaba byararyumyeho nyamara bihabanye n'ibyo bihora byigisha ibindi bihugu. Yanavuze kandi ko mu bibazo runaka ibihugu bihora bitanga amabwiriza hari ibyirengagiza ku bw'inyungu runaka biba bihakubiye. Paul Kagame yasoje avuga ko hari ibihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikomeje kubanira neza u Rwanda kandi ko rubibashimira kandi rukaba rwizeye ko bizakora. Naho mu yandi makuru nuko Uburundi binyuze mu muvugizi w'igisirikare cyabwo Brigadier General Gaspard Baratuza yatangaje ko abasirikare b'u Burundi barenga 200 bapfiriye mu burasirazuba bwa Kongo, ahari intambara ihanganishije izo ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse n'umutwe wa M23. Ibi umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yabitangaje ahari ejo ku itariki 16 y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka mu kiganiro yagiranye n'ibitangazamakuru zo muri iki gihugu cy'u Burundi. General Baratuza yahakanye ibivugwa na M23, yumvikanisha ko ibi biri mu ntambara nshya y'amagambo igamije gutera ubwoba
abarundi, mu gihe M23 kuwa gatatu w'iki cumweru binyuze mu muvugizi wayo wungirije Oscar Barinda yatangaje ko abasirikare b'u Burundi barenga 200 baguye mu rugamba rwabereye Ngugu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru, ndetse yongeraho ko hari n'abafashe amategwa. Hari n'amashusho yabo yagiye hanze agaragaza bamwe mu bakomando biciwe muri aka gace ka Ngungu. Muri ico kiganiro umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yemeje ko abasirikare babo bari muri Kongo, gusa avuga ko abapfuye atari ababo. Yagize ati "Muri iyi minsi hari inkuru zikwirakwizwa hirya no hino ziciye ku mbuga nkoranyambaga, aho abazikoresha berekana amafoto adakwiye abasirikare boherejwe mu gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha gucunga umutekano n'amahoro binyuze mu bwumvikane n'imigenderanire myiza y'u Burundi na Kongo." Yakomeje agira ati "Igisirikare c'u Burundi gifashe uyu mwanya ngo kimenyeshe abarundi bose ndetse n'amahanga ko abasirikare boherejwe mu gufasha igisirikare ca Kongo bahagaze neza, barakora neza ibikorwa boherejwemo bakoresheje ubuhanga ndetse n'ubwitonzi basanzwe buranga abasirikare mu ngabo z'u Burundi." Umuvugizi yavuze ko ubutumwa ingabo zabo zoherejwe muri Kongo burimo buragenda neza, nubwo M23 ikomeje kwirukana ingabo zabwo n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye vy'intara ya Kivu ya ruguru. Yavuze kandi ko abakomeje gukwirakwizwa ariya mashusho nta kindi bagamije usibye guhamura abarundi bibereye mu mahoro ndetse no guca intege ingabo zabwo. Igihugu c'u Burundi gifite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibarizwa mu 15,000 ndetse birenga. Ubushize kandi ubwo M23 yerekanaga abasirikare b'u Burundi bafatiwe mu rugamba, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarabihakanye avuga ko aberekanwe ari abagwanyi b'umutwe wa Red Tabara bihuje na M23. Naho mu yandi makuru nuko abasirikare b'u Burundi babarirwa mu magana bahurutse mu gace ka Bibogobogo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bakaba bari baturutse mu nce zo mu Mushasha wa Uvira nk'uko amakuru ava muri ivyo bice abivuga. Ahagana mw'ijoro ryo kuri wa gatatu rishira ku wa kane tariki 16 w'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, nibwo abasirikare benshi b'u Burundi bahurutse mu Bibogobogo. Amakuru ava muri ivyo bice avuga ko bari abasirikare bahitiye mu kambi y'abasirikare ba FARDC iherereye muri ako gace, kandi bakirwa na Colonel Alexis Ntagawa ukuriye iyo kambi. Amakuru ava muri ivyo bice avuga ko kuza kw'izo ngabo vyateye abaturage ubwoba, ariko ko kugeza ubu ngubu hataramenyekana ikibagenza. Ubwo abasirikare b'u Burundi bageraga muri aka gace kandi ariko bongeraho gusubirayo, basize babwiye abaturage ko baje gushaka uwo bise umwanzi wabo, bavuga ko ari twirwaneho M23 ndetse na Red Tabara. Gusa nubwo mu mvugo y'abasirikare bahuje umutwe wa M23 na Red Tabara, ariko isanzwe ari imitwe ibiri idahuye, kuko M23 igizwe n'abanyekongo barwanira uburenganzira bwo kubaho kwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho Red Tabara ni umutwe witwaje imbunda ugizwe n'abasirikare b'abarundi barwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD, mu gihe twirwaneho ari abaturage b'abanyamulenge birwanaho mu gihe bagabweho ibitero na Mai Mai ku bufasha bw'ingabo za FARDC, nk'uko abagize ayo matsinda bagenda babisobanura. Abo basirikare b'u Burundi bageze muri aka gace mu gihe vyari bigize iminsi bivugwa ko u Burundi bukomeje kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare babwo, aho bamwe boherezwa muri Kivu y'Amajyaruguru kurwanya M23, abandi muri Kivu y'Amajyepfo guhiga umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'iki gihugu c'u Burundi. Naho mu yandi makuru nuko umuryango wa Emery Patrice Lumumba wafashe icemezo co kutitabira umuhango wateguwe n'igihugu wo kwibuka ku nshuro ya 64 icwa ry'umuvyeyi wabo Lumumba wabaye minisitiri w'intebe wa mbere muri iki gihugu. Kuri wa gatanu tariki 17 uyu mwaka nibwo mu ntara ya No kuri wa gatanu tariki ya 17 y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, ibiro ntaramakuru z'abanyekongo vyatangaje ko Ronald Lumumba, umuhungu w'intwari y'igihugu, ko yavuze ko umuryango we utitabira umuhango wo kwibuka se, kuko leta yatesheje agaciro imva ya se. Nk'uko ibiro ntaramakuru z'abanyekongo zabitangaje, vyavuze ko Ronald Lumumba yabibwiye ati "Nta gikorwa turi bwitabire kijanye no kwibuka intwari y'iki gihugu Patrice Lumumba, kuko tuzi neza ko imva ya data leta yayitesheje agaciro. Misa yo kumwibuka kubera ko turi abakristu tuzayikorera iwacu mu rugo." Irimbi ry'intwari y'igihugu Emery Patrice Lumumba ryubatswe ahitwa Place des Changeurs de Limite muri Kinshasa, ryangirijwe ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize w'2024. Amakuru avuga ko ibirahuri vyayo vyaramenywe bikaba vyarakozwe n'abantu bataramenyekana. Uyu muryango wa Patrice Lumumba ushinja leta kuba itarakoze iperereza ryimbitse kuri ico gikorwa kigayitse. Gusa ico gihe abantu 6 batawe muri yombi bazira gutesha agaciro imva ya Patrice Lumumba, abandi barabura. Bikavuga ko ababuze ari abantu bakorera mu kwaha k'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo, mu gihe abafashwe bivugwa ko babeshewe. Tubibutse ko ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa mbere nibwo abanyekongo bose mu gihugu bajya bibuka Emery Patrice Lumumba wishwe mu mwaka w'1961.
Naho mu yandi makuru tugana ku musozo nuko amakuru ava muri Masisi kuri uyu wa gatanu tariki 17 ukwezi kwa mbere uyu mwaka avuga ko mu bice byose habonetse ituze bitandukanye n'indi minsi ishize nk'uko humvikanaga ibiturika byinshi impande zose. Iri tuze ribonetse mu gihe kuwa kane w'ejo hashize hari hiriwe imirwano ikaze hagati ya M23 n'ingabo za Congo zifashwa n'iz'u Burundi Wazalendo FDLR ndetse n'abacancuro barimo abaturutse i Burayi ndetse no muri Aziya. Kimwesho aka gahenge nubwo kabonetse, Perezida wa Société Civile muri Masisi yatangaje ko buri ruhande ruri kugashakishamo imbaraga kugira ngo rwuremo ibitero bindi busha mu rwego rwo gushakisha kwigarurira ibindi bice rugenzura. Yagize ati muri iki gitondo harasa n'ahabonetse agahenge muri Masisi, ariko M23 abarwanyi bayo bakomeje kwigira imbere bagera muri Kamil Wanguba, Mushaki, Kironge, Bugesereke. Urebye basa n'abagiye kwigarurira igice kinini cya Bwabo, ari nako bakomeza berekeza Kilambo. Uyu muyobozi wa Société Civile yakomeje avuga ko Wazalendo bo bari mu bice bya Rwashi no mu bice bikikije agace ka Kahongole ugana mu Kahanga na Kasura, mu gihe hari n'abandi barwanyi ba Wazalendo bari mu bice bya Bwabo ndetse ari nabo bakomeje guhunga abarwanyi ba M23. Inavuze ko Masisi Centre n'ibindi bice byaho hafi bikiri mu maboko y'umutwe wa M23. Aya ni makuru twabateguriye, mwakoze gufata umwanya wanyu mukadukurikira ibiganiro byacu. Nakagaruka, ciao ciao.